سلاوست تماشاوان هجا بولتانا ساعت 6 ایواری از جوارا پیشکش کنده دست به که ده گرینگ ترین سرنوچه. فرماندار هیزن پشمرگین روش دبیجه کو اوکو هیزن پشمرگه آمدن وگرن روژاوای کورستانه لی دوی به رکفتنکا سیاسی به. ترکیه جارا کدن گفا دست به کرنا ایریشان بو سر روژاوای کورستانه دده. لهر دو باجارین سریکانی و گریسپین روژاوای کورستانه همان سینارویا افرینه دوباره دبه. دستگاه خیرخوازی بارزانی چارمین کاروان آلیکاریان در باسی روژاوای کورستانه کرن. دوباره سلاف در داخلینه که در جمالپرا فرمیا پدکیره فرماندار هیزن پشمرگه لشکر روژ راگهاند که وکو هیزن پشمرگه جبو پاراستنا خاک روژاوای کورستانه هاتنه دامزراندن و وگر وان جبو روژاوای کورستانه پیوستی به رکفتنک سیاسی هیا. فرماندار هیزن پشمرگه لشکر روژ راگهاند که هر دمکی داخواز جوان وره کرن او دی وگرن روژاوای کورستانه و مال و خلق و آخا خواه بپاریزن. لی او یک پیوستی به بریار و رکفتنا سیاسی هیا دا کو پرزگریک رو ندن. محمد رجب دهدو فرماندار هیزن پشمرگه لشکر روژ جمالپرا فرمی یا پارتیا دموکراتا کورستان پدکی 18 مجدار سال 2019 راگهاند که او وکو هیزن پشمرگه لشکر روژ جبو پاراستنا خلق و سامان و آخر روژاوای کورستان هاتنه دامزراندن و روژه که ده هر وگرن والید. فرماندار هیزن پشمرگه لشکر روژ هر وها اشکره کرد که هر دمکه فرمان جوان را وره او آمدن وگرن روژاوای کورستانه لیتانها هینجی تو فرمان نهاتنه. نافبوری بالکشان سرویه که جبو کو وگرن روژاوای کورستانه پیوسته بریار و رکفتنا سیاسی هبه دا کو تو پرزگریک رو ندن جبر کو او ناخوازن پرزگریک پیدا ببن و دخوازن برکفتن وگرن روژاوای کورستانه. داخویانین فرماندار هیزن پشمرگه لشکر روژ هفدم ویه که تیکو هیزن قصد هولک نزیگبونه دانه او دست پیشخریک پیشکش کرنه لیل سرزار فرماندار وی هیزه مظلوم کوبانه هاتیه خویا کرن کو پیوستی آوان به پشتوانی سیاسی هیا و تو پیوستی به هیزن لشکری تونه. لالیه کدن هر جدما دامزراندن هیزن پشمرگین لشکری روژ به سرپرشتیا سروک مسعود بارزانی لحریما کورستانه کج خورتو کچین روژاوای کورستانه پیکتین جوی دمه و او پیده دامپیدان به وی هیزه نکریه و هنج سرکردین پیده به پیفین نشیرین او هیزا کول حریما کورستانه دستان تومار کرنه بناف دکن. دوی روشا تفلیهویه ده او شر و پفچون رو ددن هر دم هیوی و چاوین خلک روژاوای کورستانه لوگره هیزن پشمرگین روژن دا کو بهانه ورن برین کدریا وان بهانه را هرمن کردی یک لپای یکی دچنو دکوین دستی گروپین جگدار ده جبر کو جمافیوان ین روایه کو هرمن خواه ین کردی بپاریزن و براوانی دبرده بکن. مولود چاویش اغلا وزیر درو ترکیه دلیدوانه که روزنامه‌وانی در راگهاند که امریکا و روسیه به تو اویکی پابندی رکفتنان لگل ترکیه درباره روژالات چم فرات نبونه و اگر خالین رکفتنان به تمامی نین بجی کرن و دمه ترکیه نچاره دوباره ایریشی بو سر روژاوای کورستان و روژالات چم فرات دست پی بکه. ترکیه گفا دوباره دست پیکرنا ایریشه با سر روژالات چم فراته و کردستان سوریه دکه و دبیشه روسیه و امریکا خالن ریک کفتنان جی بجی نکرنا. مولود چاویشوغلو وزیر درو ترکیه ده لدوانه روزنامه‌وانی دا راگهاند که امریکا و روسیه به تو اوایکی پابند ریک کفتنان لگل ترکیه درباره روژالات چم فراته نبونو به تایبەتی خالا وەکشانە هێزانیە پەکە و دوورکەتناوانژێ سنوورێ تورکیا بۆ 32 کیلۆمتری. وەزیرە دەروێ تورکیا تەکەسیر سەروێ چەندێک کرد و گوت کو ئەگەر خالن ڕێککەوتنان بێ تەمامی نەونە بجیکەرێن وی دەمی تورکیا نەچارە دووبارە عێریشەخوا بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستانی و ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ دەست پێ بکێ. مولود چاویشوغلو گوتی ئەگەر ئارمانجێن تورکیا لە ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ بجینە بێن تورکیا وێ هەفشێوەی ئۆپەراسیۆنە کانیا ئاشتیە تەبگەرێ بکە وێ بتەک ئالی کریزێ چارەسەر بکێ. ده ئۆپەراسیۆنە کانیا ئاشتیە تورکیادا ئارتێشە تورکیا و چەکدارن بە سەرڤە عێریشی ڕۆژاوای کوردستانی کردن و دە ئەنجامێدا هەردوو باشارên سەرێکانیە و گرێسپی و گوندەوارên هەردوو باشارانژێ خەلکێ خۆی ڕەسەن ڤالەبوون و نەهاژی شەڕ و پاپچوون لە دەردۆرە باشارێ تێل تەمر بەردەوامە.
تەوێ هەبوونا ڕێککەوتنên ئەمریکی تورکی رووسی و تورکی و قەسەدە و ڕژێمە ئەسەد دەربارەی ڕاوەستاندنا شەڕ لە ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ تورکیا گوهنا دێوان ڕێککەوتنان و گەفە دووبارە دەستپێکردنە عێریشێ دەکێ ژێ ئالی خۆبەژی نوری بریمۆ ئەندامێ کۆمیتا ناوەندیە پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا دەربارەی پێشوەچوونن ڕۆژاوای کوردستانê dê çarçoveya beşdariyê de bultena Erkêda ragihand ku êrişa Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê bi razîbûna Amerîka, Rûsya û rejêma Esed tê encam dan. Eger rewşa leşkerî li Rojavayê Kurdistanê berdewam bike roj bi roj Rojavayê Kurdistanê dikeve bin metirsiyeka mezin de. بەردەوام هۆشداریە دووبارەبوونا سیناریۆیا ئەفرینê li Rojhilatê Çemê Feratê û Rojavayê Kurdistanê dihate dan lê weko pêşveçûnên li ser erdê didine xuyakirin li her du bajarên Serê Kaniyê û Girêspî sînaryoya Efrînê dubare dibe. Beriya ku êrişa Tirkiya grûpên bi serve bo ser Rojhilatê Çemê Feratê û bi taybetî navçeyên Kurdistanê dest pê bike. هۆشداریە دووبارەبوونا سیناریۆیا ئەفرینê dihate dan lê weka pêşveçûnên ser erdê dine xuyakirin sînaryۆya Efrînê li Serê Kaniyê û Girêspî dubare dibe. Dema êrişa Tirkiya ji nehê meha borîve bo ser her du bajarên Serê Kaniyê û Girêspî dest pê kiriye û heta weke îro bi sedan hezar xelkên her du bajaran derbeder bûne û her du bajar û gundewarên wê ji xelkê xwebale bûne. Weka pêşveçûnên ser erdê li her du bajarên Serê Kaniyê û Girêspî dine xuyakirin sînaryoya Efrînê dubare dibe mal û milkên welatiyên Serê Kaniyê û Girêspî têne talankirin û dizîn xaniyên Kurd û Ereban têne teqandin û şewtandin. هەروەها پشتی ku çekdarên ser bi Tirkiye ve derbasî her du bajaran bûne û malên welatiyên Kurd û Ereb dibine bingehên leşkerî bo çekdarên ser bi Tirkiye ve û herwiha çekdarên grûpên çekdar dê malên welatiyan de nêştecê dibin. ji ber şer û armanckirina welatiyan welatî nikarin vegirne ser mal û milkên xwe ji berdema ew vegerin wêşe aliyê grûpên çekdar ve werne binçavkirin û terorkirin ev çend zenga metirsîdara guhartina demografî lê didê. Weke jêderên xwecihî dibêjin tevaya taxên bajarên Serê Kaniyê û Girêspî bi ser grûpên çekdar de hatine dabeşkirin û ew grûp serperiştiya taxan dikin. Ev pêşveçûnên li Serê Kaniyê û Girêspî rûdidin heman rûdan û bûyerin ku li bajarê Efrînê hatine rûdan û heta weke niha jî têne rûdan. Weke xuyaye pîlan ji bo îvalekirina her du navçeyan ji xelkê xwe ya resin hatine darêştin. وەکە پێشتەوانیەکێ ji vê pîlanê re heta weke niha rejêma Esed û dawet û gilî li netewên yekgirtî lê dijî dagîrkirina xaka Sûriyê ji aliyê Tirkiye ve tomar nekiriye. Serokê rejêma Sûriyê di hevdîtinekê de li gel kanala Rûsya Lyewm got ku rêjeya Ereban li Rojhilatê Çemê Feratê heftê ji Sediyê û Kurd ne zorînê li navçeyê. هەروەها شرۆڤەکارên سیاسî dibêjin metirsiyeka mezin li ser Rojavayê Kurdistanê heye eger rewş bê vî awayî berdewam bike karesat li dijî Kurdan wê rûbidin. Şahê Ordinê tekezî li ser bilezkirina çareserkirina krîza Sûriyê kir ew jî dakopeneberên Sûriyê di zûtirîn dem de vegirne ser zêtên xwe. Ajansa Petraya Ordinî ragihand ku Şahê Abdala Duyê di çarçoveya hevdîtinekê de li gel Justin Trudeau Serokwezîrên welatê Kanada got ku çareseriya siyasî baştirîn çareser e ji bo çareserkirina krîza Sûriyê. Herwiha Şahê Abdala Duyê got ku pêwîst e çareseriya siyasî yekparçeya û serweriya Sûriyê biparêze û ewlehî ji bo vegera penaberan bo ser zêdên xwe dabîn bike. Musa Ehmed serokê dezgeha xêrxwazî ya Barzanî ji xala sînorî ya Fêşxabûr Sîmalka di Kongereka Rojnamevanî de ragihand ku dezgeha xêrxwazî ya Barzanî pabend e bi pêşkêşkirina alîkariyan de li ser xelkê Rojavayê Kurdistanê ku neçar bûne ji ber êrişa Tirkiye ji malên xwe derbeder bibin. Dezgeha xêrxwazî ya Barzanî di pêşkêşkirina alîkariyan de bo xelkê Rojavayê Kurdistanê ji malên xwe derbeder bûne berdewam û bo çaremîn car dezgeha xêrxwazî ya Barzanî karwaneke alîkariyan derbasî Rojavayê Kurdistanê kir. Musa Ehmed serokê dezgeha xêrxwazî ya Barzanî ji xala sînorî ya Pêşxabûr û Sêmalka di Kongreyekê Rojnamevanî de ragihand ku dezgeha xêrxwazî ya Barzanî pabend e bi pêşkêşkirina alîkariyan bo xelkê Rojavayê Kurdistanê ku neçar bûne ji ber êrişa Tirkiye ji malên xwe derbeder bibin.
هەروەها سەرۆکە دەستگا خێرخوازیە بارزانانی دێ کۆنگرەیەکی ڕۆژنەمەبانی دە ئەسپاسیا خاشە سۆرا کوردی و ڕێخستنن لە هەرێما کوردستانی وڵاتێن ئۆڕۆپا کەرک و ئالیکاری دەریا دەستگا خێرخوازیە بارزانی بە گەهاندنە کوردێن ڕۆژ ئاوای کوردستانی موسا ئەحمەد گوت و کاروانە ئالیکاریانیا وێجارێ بۆ کوردێن ڕۆژاوای کوردستانی 500 تەنەوژێ 6,000 بەتانی و 1500 غازی پێکتێ. سەرۆکە دەستگا خێرخوازیە بەرزانی تەکەزیل سەروی چەندێژی کرد و گوت و هەردەمەکی کوردێن ڕۆژاوای کوردستانی پێویستیاوان بێ ئالیکاریان بێ دەستگا خێرخوازیە بەرزەنی بەردەوام ئامادێ ئالیکاریان پێشکەشیوان بکە و ئەو کێماسیە ناکەن. ژێدەمە عێریشە تورکیا ژێنەهێمەها بوریڤە بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستانی دەست پێکردی و حتاوەکە نەها دەستگەها خێرخوازیە بارزانی یەکەم دەستگەه بوویەک و ئالیکاری پێشکەشی کوردێن ڕۆژ ئاوای کوردستانی کەرک و ژێ ماڵنخوا بەدەربوونە و هاوێ چارەمین جارە دەستگەها خێرخوازیە بەرزەنی کاروانên ئالیکاریان دەرباسی ڕۆژ ئاوای کوردستانê dike. بله تماشاوان هێژا لەسەر ڕەوشە مەیدانی و مرۆڤی ez ê berê xwe bidim hesekê li cem nûçegihanê me Dara Abdo dem baş Dara rewşniha li Tiltemirê çawa ye şer li ku derê heye بله دم باش شیخ براستی شر از دکارم بیجم حتی آسته که راوستیای یعنی 2 ساعت 11 صبح ده جارك راوستياي بلكي يعني يكجارنا دنجي تقينان بي بس نب رنجي هفچوناي يعني تشتاقو امبيجن السر عرضه تشيبوي يعني ايرو وك دوريك روسي وريجيم سوريا دوريا روسي مدرعات روسي بو سي اوتومبيلن لشكرين ريجيم سوريا بون دركتن وك خطي اي تماس خطي اي جبهه بشوبينن الباكوري تلتمري وهروها يعني دوريك روسيجي تايبت روسي تاني بو شو قندي علوك روجهلاتي سرکانی الویدری جهه آوه محطه آوه بشوبینه به کار دبه یا کار نابه يعني حتى آستكي از کارم بیجم يعني شر بجار كير راوستياي يعني قصدي هند تلتمري ده إدارة قصدي تلتمري ده ود كيف ده ود دردارة ده أف جندن الباكوري تلتمري والروش آفاي تلتمري ده قصدي تيدي لشر راوستياي جهن دنهن نقطن ريجيمين تايبت ابو راسين زرقاني والجند تلحرمل 5 كيلومتر باكوري زرقاني الويدري قيادة ام بيجن ريجيمي لشكرين ريجيمي الويدري هروها يعني بيدانا لشكرين روسيجي الويدري هي الحرملي وكي شوار وركرنا نافندك السركة جور دوريات اخا دكافن باشا جروبين جاكتار حتى كدري هاتنا دارا يعني جروبين جاكدار حتى جيهان وكي بري بو يعني تشتي جروبين جاكدار بري چنداكي خوجه وكشاندن وريجيم كتشوناوان ديسا ريجيم وكشاند وهرچونك چيبو ديسا جي خود مانه يعني تي بيشكتن تنگه هنا جروبين جاكدار از دارم انا بيجم الجند مناخ دنه الجند ريحانيه دنه الجند ريحانيه جو 4 كيلومتر باكوري تلتمريه هنا بندست جروبين چكدار دي ايجا هبونا وان الوي جندي چاوا يعني جاري وقت يعني لشكري وان اوتومبيل خو درباسي جندبن ودردكافن افيرنجي اما بيكمان كاسن سيفيل تدا نمانه او جند تو بحثي ديكي كاسن سيفيل مواطن سيفيل دوي جندادا نمانه ابدا يعني بجار كير نمانه اجبر احتمالا جوج شر ديسا تشيبه و تشيبه يعني ايرورو
روسيا او رولك دليزه جو بيلانك كاوي تش رسمي منطقات بالتمري وباكوري وي ودردوري سري كانيه حتى جريس بيجي بتشرنجي مخططه وهي وبرسميني هروها حتى آستك باش زختك القصديجي تكي وجبو يعني جبو خاطريك بيلانا خوا بمشيني بتشرنجي بمشيني باش دارا يعني ام بيجن گوندن کو بفرمي برسمي كتن بن دستي جروبين چاكدارين سر تركيا و خلق هول ددن کو جارك دن وگر و وان گوندان حتى انا كس ونجر يعني جندي قد من چاكداري اي تركيا يعني كيم وگريان بلكي اي جو نيزي كيوان گندابه وگريابن بس اما جو ايد بن كنترول وان دبه يعني دارا حتى عرب جيفانا قرن مالباطن عرب جيفانا قرن عرب بشك بلي بعرب بشك جي اي بريد گنده هبون بري هناك جي تيد مانه هناك جي هجمارك جي تيد مانه او جي برنگكي امدكارن بيجن يعني وقت بالسيفيل بون هناك جي تيد مانه اما ايجو جي دركتن يعني ايجو جي دركتن بن رنگکی آرامی چه بجبر چه جبر يعني اب گروپین چکدار سر ترکیه و گلکی مافی مروفا بن بیگ دکن و دزیه و تالانیه دن باشه دار از خوازم بزار يعني روشا گوندن خريستيانان لدردورا تلتمري چاوانه بله يعني جندي الجمعة هي جندي الكيف هي هجمارك يعني أجوان جندا شخوا أو أنا جند دركتن بفرمانية كيش قبل بيجن هزن خابور آشوريا قوات حرس الحدود أو جي بشكي لشكري بن سياقة سديدك أوانجي يعني دما ويشري قول تلتمري دردوري تلتمري تشيبو دوست كر ملت آشوری به خريستيان به جو گنده خوادر كابن جبرگ مطرسين هبو جو يعني كونكوجيك چه به دحق وان ده حتى انا اوجي براستي در بدر بونه الباجار حسكي بندن جو حتى رنگكي آرامی چه به دردوري وان گنده جو ديسا وگرن مالين خواه باشه خوازم بزار يعني روشا خلقه تنها بحثا دربدریه کر پیلا دربدریه روشا وان لنافا باجار حسکه چوایا پاوکاری استقلال بوان تی کرن ام بیجن کره بهایا بهان يعني تشتك جوانا تی پیشکش کرن یا نه بله براستي يعني تشتا بالكيش روشا يعني دربدريه ده يعني او يعني ريفبريال باجاري حسكي شو يعني جوتن جو هجمارا دبستاني قول تيد دربدر تشيبونه شست وحش دبستانا جو وان تومار كرنه يعني براستي وان جوت جو مي انا هول بدن انا حتى سري هيبه ام فان دربدر قشا دبستانا بالام دربدر وامي وان الكامبا وشوكاني بجي بكن اجبو يعني قاربن بهتر خصبتا وان بكن اجبو زاروكن دبستان اجي بكرن دبستان يخوا اجبو في هاوي يعني اوجي ابري ببري شي يعني دخوازي وقت يعني وان بري وان بدي وي كامبي يعني انا بلكي امبيشن تشتين تايبت بزبستاني وك آجر صوبة تشتي تولو يعني جوار ندابن يعني حتى آن هاش بو تشش بو برنگكي دمكي تيدن وبريوان بدن كامبا وشوكاني نسبتي أبي قول مالا بجيبون براستي روشاوان دور يعني مال يعني خاني حياة 100,000 ليري سوري هاتية كريكرن 150,000 ليري سوري هاتيه كريكن وبيدا نابه براستي استغلال دبي حتى يعني استغلال دبي جهيلا مكتب اي عقاري در ايجوج سري كان يوغريس بي هاتنا يعني او مالباطن كو دنافا دبستان ده
ئەم بێژن خواندنێ زاروکان دچنە دبستانان تێن ڕەوشەوان چاوایە ڕەوشە زاروکان ڕەوشە ئەم بێژن هەگەر کەسێن نەخۆش هەبن مەڵباتێن نەخۆش هەبن کەسێن خۆدان پێدیڤێن تایبەت بن تشتێک ژوانڕە ئەم بێژن ینی دابەشکری هەیە مخەسەس هەیە gelkî kêm birayê şêxo yanî gelekî kêm yani heta anha rêveberiya hesekê yani ew elan dike dibêje imkaniyatê wê tinenê ew hewceyê alîkariyê yani 350,000 derbider bûnê êk derbasî Kurdistanê bûnê êgil hesekê bijî bûnê êgil Qamiş û Amûdê ew dibêje imkaniyatê wê hindikin û nikarin doz dike بۆ ڕێخستنێ ناو دەوڵەتی ئالیکار وەکت بێ دەما vê şerî di birastî bixabin ev rêxistinên nav dewletî ji xwe ji rojava kişandin bende aramiyên got dîsa vegerê imkaniyatê wan gelekî kêmin yani zehmetî qedî baş e dara dawên pirsyar dezgeha xêrxwaziya Barzanî wekam zanin ku çaramîn karwan derbasî Rojavayê Kurdistanê kir ew alîkarî çawa têne dabaşkirin ew alîkarî şêxo destpêkê dere yani wek bêje mistewdeyê rêveberiyê ji wê mistewdehanê îca belav dibin dağên belav dibin ser derbidera dê heta anha yani ihtimala bir heyî wek rêveberiyî bazı behteri van ve alikariya belki go taybet iştin zivistanî eger battanî bin eger gaz bin sobe bin yani ve behterin ve alikariye ve kampa واشوکانی بلاف بکش برچش برگ ریوبری تخوازه دعم آلیکاریه بهترین بده وی کام به اجبر دبستان اجبو خاطرک دبستان والا ببن در بدره باشه گلک سپاس نوچگهان ما دارا عبدو گلک سپاس بو زانیارین تا شوان هجا لسر روشا سیاسی از بری خوب بدم میوان خواه برز سیامند حجو سروک شپیلا آزادیا کردستانی دنباش برز سیامند ترکیه جارا کدن دست به گفان کریه مبستا ترکیه چیه ترکیه دخوازه بگینه چه آسه و چه قناغه وەکە وەزیرێ دەربەیە ترکی گوت ئەو ڕێکەفتنێ رووسیا و ئەمریکارە چێبوونە بجی نەهاتنە ئەو ڕێکەفتن ترک و سافێم دکن چێنابێ هێزێ نێزیکی پێگاکە وەکە یە پێگێ هێزێ سووریا دموکرات پێدێ حتا 32 کیلۆمترە بمێنێ و بەهۆریا ترکادا ئەف تشتێ هانەبووە حتا حدەکی ڕاستە ئەوژی وەکەم زانن ڕێڤەبەریە هەرێمێ هێدستێ پێدێدەیە و پارتیە نێزیکی پێدێ جالیە دیڤە هێزەی سووریا دموکرات گەلک هەرێما دەرکەتنە ئەف ڕاستە بەس هەیە پێگێ گەلک باژارێ سەرسینۆر هەیە ئەف یەکش ئالی دیڤەت بەهۆریامدا گەفێ ترکی وێ بەردەوام بن حتا هێزەی پێکاکە سەر سینۆرەی ترکی یان نەسەر سینۆرەی ترکی تەنیر کوردستانە سووری هەنا لە سووری هەنا وێ ئەم گەفەی ترکی بەردەوام yani برز سیامند ئەرمانجا تورکیە بتەنێ چارچوڤەیە 32 کیلۆمترانە یان ئەرمانجن دن هەنە ئەرمانجا ترکی دا ئەرمانجێوێ هەنا ئەرمانجێک ژێ یاددێ خویاکردن شەڕێ پێکاکە کوردستانە سووری شەڕێ پێکاکە لە سووری بکشتی ئەو دبینن پێکاکە شەڕێکی جەکداری ترکی تکێ پێویستە کو دەرێ هەبێ پێکاکە چل کورسانە عراقی بێ چل کورسانە سووری ینی هەرێمێدی سووری دوێ شەڕێوێ بکەش بۆ شەڕێکی جەکداری پێکاکە ترکی تکێ ئەف یەک یادت دووە
ترک دخوازن سەیطرە خۆل سووری بەرفەڕەح بکەن دخوازن چەکدارەی وێ چ لەشکرێ وێ بن چ لەشکری عەرەبیە نزیکی وێ بن وێ هەرێمێ گشتی بخنە بن کۆنترۆلا خۆدا ده هەدەف هەنەژ ڤاگەفێ ترکان یانی وێ سیاسەتا ترکا وەکەم گوت یەک ژێ ترک پێکاکا شەڕی پێکاکاکن پێکاکا لە سووری نەهێلن یاد دووە ئەڤی گەلێکی گرنگە شترکارە بەهۆردکەم هێزێ وای لەشگەری و تەسیراوە ناکێت سووریا پێشە ڕۆژێدا هەبێ لۆمە ئەفگەفێها و دەرباسبووناوە ناکێت گەلک هەرێمی سووری لەشگەری ئەو هەردوو سەبەب لێ برسیەمە تورکێ دەبێژە حتا هەرێمە کوردستانی بێ وەرە یعنی بتەنێ لەسەر حتا دیریکێ ناسەکنە دەبێژە حتا هەرێمە کوردستان ئەمێ وەرن ji ber ku PKK li wê derê heye heta çi astê ev daxuyanî wê têkefe were civcîkirinê de ئەمزانن وەختا پێکاکە هاتیە کوردستانە عێراقی وەکە قەندیل ینی هەرێمێتی ترک ساڵ نینە گۆ بەلافرێخوا هجومی واناکێ ناکن هەر ساڵێ جارێک دیجارە هجومی قەندیل دکن و بەری چەند ڕۆژێکی منتیقا شنگالێژی هجوم کردن خوایە سیاسەتا ترکە پێکاکال کو دەرێ هەبێ ئەوێ شەڕێوێ بکێ بەهۆریامدا فەرەحترە نەئەفتەنێ نەمەسەلا پێکاکات هەنێ سیاسەتا خۆدە ترکا پشتی سەرێکانی و عەفرینێ داخویاکردن گوبڕاستی جەبهە بەر فەرەحترکردنە دخوازن وەکەم گوت هەرێمە سینۆری یێ ترکی ئالیە سووری حتا 40 کیلۆمتری بخنە بن کۆنترۆلاخە و تەسلیمی هێزێ چەکداری عەرەبیە نزیکی وا بکەن باشە برسیەمان gelek behsa Kubanê divê demê de têkirin eger heye di demên pêş de em bi hevguhartinekian ji muqayadekê di navbera em bêjin rejîm û Tirkiye de li ser Kubanê bibînin ev خوایە wê bibê Tirka neveşartiye got dixwazin derbasî Kobanî bibin berî salekê Tirka Reîsê Tirkiye Tayyip Erdogan got em ê Kobanî hicûmî Kobanî bikin û em zanin kî Kobanî rêve dibe ez bawer dikim şaşîtiya tevgera siyasî ya Kurdî dike yanî şaşîtiya PKK dike باور دکن کار گو سینور تسلیمی لشکری سوری بکن و ترک رازی بکن ترک زانن حتی پشتی سینور ریوبری بخوجی دناف دبن کنترولات ترک پیده ده بمینه و قبول نکن ترک وش آلیه دیو لشکری چکداری نزیکی پیکاکا ترک و قبول نکن و محاوله بکن شرعی وا بکن دو ماجی گرکه براستی پێدێ سیاسەتەکە دی بکێ پێدێ کاربێ هەرێمێ تەسلیمی هێزی دیە کوردی بکێ مستعدە تەسلیمی ڕەجیمێ بکێ بەس نەمستعدە هەرێمێ تەسلیمی کوردە بوونو منە برێز هێزن کوردی بێژن هێزن پێشمەرگەی ڕۆژ هەنە ئەگەر پێدێت تەسلیمی یاجی ڕادەستی هێزن پێشمەرگەی ڕۆژ بکە تورکیە وێ رازی ببە ئەس باوەڕ دکم یەکارێ ترکی رازی بکێت وێ ئەف داخوازش ئالیێ هێزەی سووریا دموکرات وەرێ بێژن باشە ئەم دکشێن بە هەرێمێ ها چاوە گوتنە ئەم مستعدن خۆڤەکشێنن تەسلیمی نیزامی بکن کاری بوون بێژن نا ئەم دخوازن کەسێ هەرێمێ خۆ بپارێزێ و کاری بوون بە هەفبەندیە ئەمریکی ئۆروپیە حتا رووسی کاری بوون رازی بکن کە هیچبانە ببێ داخوازەکە وا دەوڵەتە گوهێزێ پێشمەرگە وەرن هەرێمێ بپارێزن ئەس باوەڕدکەم وی ترک قبول کردبانە بەس حتانها نە PKK و نە PYD و نە هێزەی سووری دموکرات مستعدن بە کوردارە هێزەی دی یە سیاسی و هێزەی دی لەشکەری هەرێمی بخێ بن کۆنترۆلاوە و ئەس باوەڕ دەکەم ئەف بنگەها سیاسەتە PKK گرێدایەش بەر ژوارە نەزەحمەتە هەموو گروپێ نەکوردرە کار بکن بەس نکارم کوردارە کارکن ji ber بنگەها سیاسەتاوە ئەوە دبێژن برێز شەمەند ڕێگر بتەنێ
ڕێگر بتەنێ پەکەکە و قەسەدەیە مەدید کو بولتەنە مەدە جیهات کو فەرمانداری هێزن پێشمەرگەی ڕۆژ داخوێنیەکدا بوو دەبێژە کو ئەو ئامادەنە ڤەگەرن ڕۆژاڤای کوردستانی و بەڕەوانیە دەبار خاک ڕۆژاڤای کوردستانی دەبکن یعنی لە گۆڕە خەفتنەتە بتەنێ ڕێگر پەکەکە و قەسەدەیە ڕێگر پێگاکا و قەسەدەیە حتانها من ت ئەگاهی نەخۆندنە ینی ت داخوایانی نە پێدێ نەقەسەدێ گوتیە ئەم مستعدن هەرێمێ بخنە بن کۆنتترۆلا پێشمەرگا ینی بلا پێشمەرگە وەرن هەرێمێ بپارێزن ئەو احتیرافێژی واناکرد تشتێ دبێژن بلا نیزام وەرێ هەرێمێ بپارێزێ گەلک داخوایانی دەرخستن چەند جارە هەواراخوا کە نیزامێ بروسارە ئاخرین ئەمریکیارە ئاخرین بۆی تەختەی نیزامێ بکن یان بروسارە نە بە ئەمریکیارەش بووی نیزامی رازی بکن لەشگەرێ واوەری سینۆر بحمێنێ بەسڕۆکێ نەگوتنە بلا هێزێ کورد هێزێ پێشمەرگەی کوردستانە سووری وەکە ڕاستەوە گواب هێزێ هاچێ بوو ناش بۆی کوردی سووری بپارێزن ڕۆکێ نەپێدێ و هێزەی نێزیکی وێ نێزیکی پێگاکا گوتنە بلا پێشمەرگە وەرن بپارێزن بەس ئەس دیساس خوازم بەردەوام کن ئاب بە ئیدیۆلۆگیا پێکاکا بەگرێدایە خۆ تەنێت بینێن و نەرێ کورد و نابی ناخوازێ هێزنە دی کوردی سەیتەراوێ ناکێ سەر هەرێمێ چێ ببێ دوێ ئەو بنیانی مستعدن بدنە نیزامێ بدنە بەحسیە بەس نەمستعدن گۆ کورد بخوا هەرێماخوا بپارێزن هێزێکە دی کوردی غێری ئەو باشە برێ سیامەتە بەحسە هاتنە ڕێژیمێ بۆ هەرێمێ کوردی کرد لەسەر ڤەخۆندنەکە قەسەدێ هاتنە ڕێژیمێ ji بۆ هەرێمên کوردی مەبەست جێ چییە هەندێک شروڤەکانی سیاسی دەبێژن هەبوونا وان بە تەنێ دەمکیە وەکو چاوە دەرباسی عەفرینێ بوون مەدید کو شەری عەفرینێ ڕۆژێن 35 دەرباسی عەفرینێ بوون پشتی وێ ڤەگەریان هاتنە ڕێژیمێش بۆ هەرێمên کوردی لە ڕۆژهەڵاتی فەراتێ یان jî beşê din li Rojavayê Kurdistanê demkî negelo wê nedemkî bê wê hêzê Sûrî û çend cara dahevpêvînê xwe de Serokê Sûrî Beşar Esed gotiye ev Sûriye û em leşgerê me wê vegerin rokê vegerin baherî me xine bin kontrola xwe de heke leşgerê Sûrî bibînê ji ware estangiye wê Tirk şerê wan nakê bikin bi hewerkim wê xwe vekişênin bas leşgerê Sûrî ne tenê hatine هەرێمێ ئەو ڕوس پەڤرەنە دەوریە ئەمزانین دەوریە چێ دبن ئەو لەشگەرێ رووسی دکن و حتا لەشگەرێ رووسی هەرێمێنە و ئەو لەشگەرێ نیزاما سووری دەوریا بکن وێ ترک ناخوازن مشکلە بوارە چێ ببن باس سووری هەکە ژواوەری و کاربن بێن قووەتا واناکێ هەبێ وێ بخوازن کوردستانە سووری دەبمێنن و ناڤەگەڕن بێ شەڕ و بەس ئەس باوەڕ ناکەم هێزێ نێزیکی پێگاکە مستعد بێ شەڕ دژی نیزامێ بکێ دژی لەشگەرێ سووری بکێ حتان هاتبە 7 ساڵێ چوویدە بێژە شەڕێکی جدی دژی نیزامێ نەکردە دوورە سەرداخوازا نیزامێ ها سەرداخوازا پێدێ ئەب لەشگەرەی سووری هاتنە و ناش بووی وەختێکی هاتنەش بووی بمێنن لە کوردستانە سووری برێز سیاماند حاجۆ سەرۆکێ شەپێلە ئازادیە کوردستانی gelek spas بۆ بەشداربوونەتە ئێرۆ 7 ساڵ لەسەر تەرورکردن و شەهیدبوونا چالاکڤان و مێدیاکارێ کورد هۆزان عەبدولحەلیم ئەبوزێد دەرباز دەبن ku di destpêka şûreşa Sûriyê de li bajarê Serîkaniyê Rojavayê Kurdistanê bi guleya nîşanvanekî rejîmê û destekên wê hate terûrkirin û şehîd bû. Di şûreşa Sûriyê de sala 2011 hejmareka berfireh ji ciwanan di navde ciwanên Kurd karekî pîroz û leheng beramberî alavên tirs û terûrkirina dengê azadxwazan lê Sûriyê kir. Rûleka berçav û stereke di veguhestina çalakî û xwepêşandanên şûreşa Rûmetê bi tevahiya miletê Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê û cîhanê bi giştî lîstin û cihê xwe di hiş û dilê her perwerekî wek heviyê Rûmet û azadiyê de ji dereyê ta Qamişlo ta Hemsê bi tîpên zêr tomar kir. Ji wan ciwanan jî çalakvan û mîdyakarê Kurd Hozan Ebûzêd yekem pakrewanê Kurdî ragihand karê di şûreşa Sûriyê de. Şehîd Hozan Abdulhelîm Ebûzêd ciwanê 19 salî yekem kes bo alaya Kurdistanê û sloganên şûreşê û piştevaniya bajarên Sûriyê lê qadên xwepêşandanan li bajarê Hemsa Sûriyê hilda û gotin.
شهید هوزان ده 23 آودارا سالا 1993 ده لباجار قامشلو جمالباتا روشنبیر جدایک بویه. کوره هلوستوان حلیم ابوزیده. باورنامه زانکویا کلیجه پرورده به پلیکا سرکفتی جه رخصتنا یونیسف جبر رولاویا جدا ده پروژه فیرکرنا کچان لباجار قامشلو سالا 2006 ده ورگرتیه. د دسپیکا شورشا سوریه ده هفتین پیشیه ده بجداری دخوا پیشاندانان ده لباجار قامشلو کره و لپرانیا تا خینوی هات ناس کرن. وی دمی خواندکار بشی کمپیوتر سالا دوان لحمسه بو. دما کو بری خدا حمسه دا کو ازمونین خواه پیشکش بکه او لورجی وکی جوانکی کرد روشنبیر بجداری دخوا پیشاندانان ده کره. و لقادا شورشی سرکه لحمسه آلیا کردستان هلدا. او یک بو جهه که خوشیا جوانین کرد و عرب لقامشلو تا بحمسه. و ایدی هر این خواه پیشاندانان ناوین پیشتگیری بزمان کردی و عربی جهر دو باجاران به هف هاتن گوهرتن. هروها بجداری د دروست کرنا کونین خو نشاندانان لقدا خالدیه لگل حوالین خوین خواندکار لحمسه کر پیوندیا جوانین کرد و عرب بو گور کرنا آگر شورش بهستر دکر. هوزان وینگر بو و جبلی وینگریه جی وکو پیام نیرکی جه هجمار کنال و مالپرین لدجی رژیم سوریه و گوه پیدان به شورش سوریه دکرن کار کر. تاوی گف و مطرسین رژیم سوریه و سیخوریا و استانگین تند و ترور کرنا چالکبانان و میدیاکاران دنگی گلی خواه دگهانده جیهانه. گلک جاران ستران و سلوگان شورش دگوتن و خواه پیشاندران لیودگرانده. لوما جماور و خواه پیشاندران او بناو قاشوش قامشلو وکو آماجه یکی به بلبل شورش سوریه لحمای شهید ابراهیم قاشوش بناو دکرن. دونوزده مجدارا سالا 2012 ده دما کوبویرین گرم لسریکانیه به کامیره خو بلگه دکر. کوبن فکرین رژیم سوریه و دستکو شبیحین و اشکره کر و زن به گله نشانوانه کی رژیم هاته ترور کرن و شهید بو. و تنه کامیره هوزان ماوک شاهد حالکی لسر هواتیا دجمنین آزادیه. و شهید بو ناوی ستیرکا کرد لروش آوای کردستان و سوریه ومری. لی شهید هوزان وک سنبولا آزادی ما و نهاد جبیر کرن. سرباری هجمارک رخستن ناف دولتی و خوجهین مافین مروان و پاراستن و شوپاندن روشناموانان جعالی خواه سندیکه روشناموان کردستان سوریا جی ترور کرنا میدیاکار شهید هوزان به تندی شرمزار کر و پیمانده توی همی آستانگین هی کار خواه و دوزا هوزان بردوام بکه. شهید هوزان وکه هجمارک مازن جوان و چالکوان و سرکرده این کرد لروشاوای کردستانه وکه شهید نصرالدین برهک شهید مشعل تمو و گرتی و رواندین د زیندان رژیم فاشیست و دستکین ویده لدوره. هیوی و خوناوان ولاتکی آزاد دموقرات پر نتو بو کومروف بزمان و ناسنامه و رومت و مافی خوی رواتیه ده بجی. لیتانها آرمان جنوان و گلی کرد و سوریه بگشتی بجینهاتنه. رژیم سوریه جی هین دست خلاته و چارسری از سوریه و روشاوای کردستانی جی ده دست ولاتین زلهز و برجواندی نوان ده مایه بخودی. جالی خواه صندیقای روشنامه‌وان کردستان سوریه ترور کرنا مدیاکار شهید هوزان ابوزید به تندی شرمزار کرد و داخواز اشکره کرنا تاوانباران و دادگاه کرنا وان کرد. سندیکای روشنامه‌وان کردستان سوریه ترورکرنا مدیاکار شهید هوزان ابوزید به تندی شرمزار دکه داخواز اشکره کرنا تاوانباران دادگاه کرنا وان دکه. روژا سهشنبه 19 مجدار 2019 انجمن سندیکای روشنامه‌وان کردستان سوریه داخویانیک ببونه هفتمین بیر آنینا شهید بونو ترورکرنا مدیاکار شهید هوزان ابوزید درخست ناواروکا ویجی و ساحتیه 7 سال لسر ترورکرنو شهید بونا مدیاکار کرد هوزان عبدالحلیم ابوزید درباز دبن ام وی بونه به ایش یا ترورکرنا یکم راگهانکار کرد لسوریه سریکانی گریسپی ببیرتینن گودفرندن لوالید نهاج خلکن خو والا بویج انجام داگیرکریا ترکیه لگل چکدار ناو ارتشا نشتمانی سوری جیره هفدمیکو ولاتی ناوا والد دو لهریما کردستانه در بدر و پنابر بونو راستی ایشو آزاران جبر وی شری ویران بخوره آنیه هاتنه شهید ابوزید مدیاکارکی لهنگ بو ده تمنکی پچوک ده تفلی شورشا سوریه بو حول ده راستیش خلکیره بلگب که جبر ویجی او کامیرای خواه هر دو بونه آرمان جه گلین چکین پیدیره شهید هوزان کارکی اکتیو و برچاو دکر داکو دنگ گلی سوریه بگشتیو گلی کرد به طیبت بگینه رایا گشتیا جهانه
di rewşeke pir zehmet û metirsidar de kar dikir ji ber ku Sûriya bi taybet di destpêka şoreşa Sûriyê de û tanha bûye cihekî metirsidar li ser jiyana rojnamavanan azadiya rojnamegeriyê. Di dawiya daxuyaniya xwe de Encumena Sendîkeya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya got em vê roja xemgîn bi êş û kul bibîrtînin. Peymanê didin gelê Kurd û endamên xwe bi şanazî ji xwîna şehîdên xweyên medyekar re rêka wan di bilgekirina hemî binpêkirinan de bi taybet yên digihêjin rojnamevanên Kurd lê deverên şer dengê wan bigihînin saziyên çavdêriya rewşa rojnamevanan jî nêzik ve dişopînin berevaniyê ber wan de dikin. Herwiha em wekû Encumena Sendîkeyê daxwazê ji rêxistinên berevaniya mafyê rojnamevanan de ya navdewletî dikin tawanbarên tawana terorkirina Ebûzêd eşkere bikin û kujeran pêşkêşî dadgehên dadwerane bikin. Şehîd Hozan Abdulhelîm Ebûzêd di 23 avdara sala 1993 de li bajarê Qamişlo ji malbateke rewşenbîr ji dayîk bûye. Şehîd Hozan ciwanê 19 salî yekem kes bû alaya Kurdistanê û sloganên şoreşê û piştavaniya bajarên Sûriyê lê qadên xwepêşandanan li bajarê Homsa Sûrî hilda û gotin. Alî Omar Rojnameya Kurdistan ku ji aliyê ragihandina navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pedekesê ve tê berhevkirin bi hejmara xwe ya 620 beşê erebî û hejmara 161 beşê Kurdî derketiye û gihîştiye ber destê xwînaran. Rojnameya Kurdistan hejmara xwe ya 620 beşê erebî û hejmara 161 beşê Kurdî derketiye û gihîştiye ber destê xwînaran. Dêr û pela yekem ya rojnameyê de gotara destpêkê dibin sernavê xebata siyasî di navbera artêş û milîsan de. Serbarî raporteke dibin sernavê kujeran qerebaliğa cadaya Elwehdê lê Qamişlo êxiste golek jê xwîna bêgunehan. Behsa hûrguliyên her sê teqînên terorî û şehîd û birîndaran dike. Herwiha Seredana Mesrûr Barzanî Serokwezîrên Herêma Kurdistanê bo kampa berdereş şopandina rewşa penaberên Rojavayê Kurdistanê serbarî daxuyaniya enekesê bi şermezarkirina wan teqînan cê xwe digirin. Dêrûpela duwem de behsa vejandina 23 salvegera şehîdbûna xebatkar Kemal Ehmed Derwîş û Şêx Mus Yusuf lê bajarê Qamişlo û bîranîna şehîdbûna 6 pêşmergên roj hatiye kirin. Herwiha behsa Komîta Destûra Sûriyeya nû Kurtejîna Nîgariya Kamîran Haco berpirsê ofîsa peywendiyên derve ya enekesê û nûnerê Kurdan di Komîta Destûrî de hatina belav kirin. Guhertinên nû lê Sûriye û amadekariyên tevgera Kurdî jê re rewşa Kurdan û pêşhateyên dawiyê bîranîna şehîdbûn û koçbarkirina hejmarek serkirda û xebatkarên Kurd komkujiya sînemaya Amûdê nûçe û raportên xwecehî û navdewletî girêdayî Sûriye û Rojavayê Kurdistanê civa ku rola ciwanan hejmarek çalakiyên pedekesê gotar û nerîn û babetên 27 nivîskar siyasetmedar şirovekar û rewşebîrên derbarî rewşa siyasî civakî û leşkeriyan hal Rojavayê Kurdistanê bi taybet operasyona Tirkiye û encamên wê Drûpelên din yên rojnameyê de hatine belav kirin. Di hejmara 161 de beşê Kurdî ji Rojnameya Kurdistan ku ji çar rûpelan pêk tê drûpela yekem de dibin sernavê zêdebûna teqînan li Kurdistana Sûriyê koçberiyeke zêdetir bi xwe retîne. Bi pênûsa Nîdal Kazim hatiye nivîsandin cê xwe digire. Dê rûpelên din de hejmarek mijar û babetên 8 nivîskarên Kurd têde hatine belavkirin. Rojnameya Kurdistan ji aliyê regandina navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin. Ali Omar Hejmarek xwendekarên Kurdistana Sûriyê li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ji aliyê rexistina Spark ve hatin xelatkirin. Bi amedebûna nûnerê Wezîrê Xwendina Bilind û Yekîtiya Ewropa û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Nûrî Brîmo ahang li hotêla Sheraton berê ve çû. ایرو روژا تخرج ما در چونامه زنانگاه صلاح الدین به پشتوانیا رکخراوا سپارک مجله کی سودست رکخراوا سپارک دی براستی اگر رکخراوا سپارک نبا من نکم بردوامی ام بیچانا زنانگاه خود تمام بکره جبرکو دعمکی مادی گلکی باش دانمه دعمکی معنوی دانمه البرفي كي يعني نكون تشوا بيجن سباس يعني ركخراو سبارك تشوا بيجن سباس سبارك يعني قال لك يعني كنت تشتكي باش مره كرم ما وكره خاوي سباركي هولندي امرو اللي ركبوينه تو بو
ئاهەنگێڕانی ئەو دەرچوانەی کە ساڵی ئەمساڵ تەخەڕوجیان کرد لە زانکۆ پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان ئێمە زۆر خۆشحاڵین کەوا ئەوان یەکێکن لە ئەوائیلەکان کە لە زانکۆ پەیمانگاکان دەنگیانگاوەتەوە ئەوە ئێمە دڵخۆش دەکات ئێمە زۆر سوپاسی هەم زانکۆ پەیمانگاکانەکەم هەم ئیتیحادی ئەوروپی و سوپاسی حکوومەتی هەرێم دەکەینکەوە پشتگیرمان بوو هاوکارمان بوو بۆ دابینکردنی من حوزە ماڵی خوێندن بۆ ئەو قوتابیانەی لە هەرمی کوردستان دەخوێنن ڕاستی جێکی خۆشیەیە بۆ بەرهەما بە خوێندەوانە بینێک و دەمەکە باش وەکو یەکیتیامە وەکو ڕێکخراوە سپارک ئاریکاریەوان بوو گون هەم دەبینن ئەف خوێندەوانی هەناکێ بڕۆنامە خۆت بێن ژالی ڕێکخراوە سپارک ناشادێواژی پێشکەش دەکەن تەخەڕوجین باشترین زانکۆچی حکومی ویچە هەری بێ بڕاستی جێکی خۆشیەیە بۆم هێبیت کەن گوف خوێندەوانی هات پێشەڕۆژی دەژی بواری عملیدا خزمەتەکە باشترش وڵاترا بکەن سبە بۆ بەگەنە ڕۆژاوای کوردستانی و ئەم وەکو یەکیتیامە بڕاکید بتەنسیق بە سپاسیژی ژێڕێکخراوە سپارک ئینشەڵا ساڵێ داهاتوو جێ بێن بەردەوامی پشتەوانی هەبن ساڵانەی بێدا و خوێندەوانی بێدا و هێویا سەرکەفتنەش وارد خواست بەڵێ تەماشاوان هێژا بە vê ئەم گشتن داویا بولتەنە خوا دووبارە سەرنوچە بیرەوە بین. فەرمانداری هێزن پێشمەرگەین ڕۆژ دەبێژە کو ئەو وەکو هێزن پێشمەرگە ئامادەنە vەگەرن ڕۆژاوای کوردستانê lê divê bi rêkeftineka siyasî be. Tirkiye careke din gefa destpêkirina êrîşan bû ser Rojavayê Kurdistanê dide. Li her du bajarên Serêkanî û Girêspî yên Rojavayê Kurdistanê heman sînaryoya Efrînê dubara dibe. Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî çaramîn kerwana alîkariyan derbasî Rojavayê Kurdistanê kirin. Her şad û bextewar bin.